Jaintia Students Union JSU kala aipor Shibnai ya District Selection Committee West Jaintia Hills ban pynlong ya examen na kabenta ki kam baper ki bala pynbna South na menshua hapo District Selection Committee DSC West Jaintia Hills. Jaintia Students Union JSU jingya kendu bat Additional Deputy Commissioner West Jaintia Hills District kong HML kenta khat santrik jemang bayadi bat kani jing khot thungkam na kebenta ki kendai ku art ki pos ki balapan bena naduh khat kendai terik naiwing arhajar apuing. Ini sini yang iga Jaintia Student Union senbai. Isem juga jadi sekiat ku isem Deputy Commissioner tang ni daw bon kam yo isem ke Madam Kenta MCS. De tu benia hajing to wa kani ki DSC application. Bon ki pos na liang yang District Selection Committee kita advertise ki naduh senam arja arhawi ka kendetrik nombar ado ne kasi wada MG kam wachi kende pa art li kita bukan pos ki umpam khot exam ki kam wada list nem citen duna sos nem de bon ki pajba na po West Jaintia Hills da ujor bisa i ka Jaintia Student Union dan liang yang i da chim serious bahai kini issue de bichem le CV le de yo i gowi ka assurance la government naga Madam Kanta wato kamu hapo Shibnai udah ini dan liang yang i ka Jaintia Student Union da i ka deadline che government wato kamu wa Shibnai dan you i ketika good respond na liang yang ki i da penman ni ka jing ki hapo district West Jaintia Hills district but ha ko jogo por le the request i ka Madam ni benta wo advertise chu i post awara di department concern yang ka West Jaintia Hills kawa dekana ka Madam da em kawa chi hajar tali kita ki bukan post apo ka wi ka West Jaintia Hills district dekat bon man ka jingga ondong ya ka district yang i da yo i kate tali ki post plus ya kani 92 post wada em wada dep advertise ki segite ki post ki wadau advertise ki man gale wi ka jingga ondong ya ka district West Jaintia Hills hakam kini ko por man crisis bah ikam sarkar apo ka district yang i ko yo inaga Madam Kenta to ongi kila dan yang ka department concern dang work out bahagi ini foto wa member secretary yang ki wadang lai transfer dang wan thme temu dang em ketigi kendrum kendram apo ka department yang ki civil to deputy commissioner thme wadang wan thme hap constitute ki member yang ka DSC kata man ko wi ka daw ko penman ki man slow hajing ong yang ka Madam Kenta ka jing yo yang i ka district West Jaintia Hills deman ko wi ka district Urim ko bon ki department UM Hapoy yang jing pat yang ko West Jaintia Hills district ani ka jing ko yang ka program man ko pen xiao si mo ye i ka sen wo yu atau ba kam kani ka unemployed crisis yang ka ri yang i bro ko wi hantam ye ka state Meghalaya yang i te ina liang yang i mud man lada government hi chim serious ki kani issue daw jur ketika jing hi na benta kani ka district selection committee